حسدەیە لەسەر ڕاگەهاندنێ دخن ڕوویە ئیران و هێزین حکوومەتە شامی لێ لەسەر عەردی تشتێکی وەها تونەیە. وان ڕۆژین بووری چەند دەستگەهێن ڕاگەهاندنێ ئەدیعا کرد و هەسەدە لە دێرە زۆرێ بە فەرمانە ئەمریکایی هێزین خوا دەدە سەر هەڤ قەنە ئێریشی هێزین ئیران و شامێ بکە. لێبەلێ هێزین سووریایە دەموکراتیک دجهدە ڕاستی ئەشکەرە کرد و گوت کو ئەڤ ئاگاهیên هان دووری ڕاستیێنە. li gor wê tevgera hêzên wan û yên ewlekariya hundirîn bi bilindbûna tevgera komîkên veşartiyên Daişê vegirêdayî ye. Lewra çend operasyonên awarte li dij wan li dar xistine da ku aramiyê li wê de verê peyda bikin. Di vê hefteyê de careka din Hesedê bi beşdariya dişerê Ukraynayê de hatibû tawanbarkirin lê hingî bersiv da çapemeniya Rûs. Çavdêr dibêjin ku belavkirina van agahiyên çewt bi encamên civîna bîstem a astanayê vegirêdayî ye.